Это Life in Pixels, погружаемся в мир ярких моментов и невероятных историй. Итак, так как сегодня я иду с классом на курс «Ночь в палатке», то вы отправитесь вместе со мной. Ну, и я думаю, что нам стоит собраться. Так как мы идем в поход, то, конечно же, мне нужна вот такая вот огромнейшая сумка. С собой я возьму 2 вот таких коврика, палатку и спальный мешок. Мне кажется, отлично. Yksi väsynyt matkustaja asemalta kaikui vaan kuulutukset kutsuna, jota pakoon ei pääse. Nouset kyytiin kerran, oot kyydissä aina. Kun ei suomalaiset tanssi, mikä cha-cha-cha, mä osaan vetää pelkää polkaa, ei tanssi. Mikä sambara, mä osaan vetää lenkää, tanssi. Mikä boogie-woo, mä osaan vetää vain valssia, tanssi. Ei tanssi, ei tanssi, chikka chikko. Suomalaiset tanssi,